Adonfo ya mama kwaba ede aba adepa TV eso ba so a drop your comment here wo live e wo YouTube nenne asem na eda bontin so no emu oduye pa abrantie bi enam eye kurom ha Ghana ha edi bone ankasa abrantie no eye edi a odenam eye Ghana ha ankofo dodo na enim no so wo media na so ene se wo se e friend Junior Kinata ene Okofi Kinata Junior ene no nam kurom ha no mo ene okodu show bi asekrampo na na cheso performe eye Kofi Kinata nwom ewo ho wa bra chese Kofi Kinata kra sa brikra wonim sa brantie we ewo ho no ma ode ne nwom performe egigiska ewo ho adofo abrantie ni juma odie ewo Ghana ha bie ene se okotena ha na chese one eye madam bi anasa adafo bi kotena otu free nipa no na chese wa wi nipa ne popra ewo ho na no na kire se Amankwah Trump a ono so ye Kumawood actor ewo media no so bebre na ebehu no ne videos die bebre otwa comedy scenes ibi na kire se eyade a otwitwa wo ho na ye 2022 nyina na kire se abrantie wo ne Amankwah eye adwuma 2021 no ne Amankwah eye adwuma se one Amankwah esan ya che yie pa na no obi bebisa se ba ne sen kwa momuntam etete ye according to nsema yetete won frama mu ne Amankwah nso betwetwe nkomo wo fie ha na chese abrantie no be hye Amankwah enchen na ode tu Amankwah tirim se yade ono so pese oye actor da chinenti Amankwah emu ano no a one ni twitwa skit no emra wo firi Amankwah ho na chese ode Amankwah edin ene videos enam se ono ene manage Amankwah nti ene appointment bi eye meka se contract bi na eba na abrantie we afachire na chese sika na wo mu a wakwakoje eno da nchen ya chese ode bi krampo aye Kumawood actor friend say Salinko epen abrantie no honsam de ye bebre wakwakoda prison asanso aba na yenkotie ne honsam ne mra yekoba ye ne Amankwah atwetwe enkobo se wopon adwuma ene wo fa pragea e wo brekum eye MTN for no side ho enti ye bae no ye se wafa drop so wapon adwuma de a okofi e wo senase na kwan mu na aya abrante a woda so yi mprempe ne ne din mai ne so akwa aba 98.2 betuma confirm e de ama wo se abrante no ne din e de Junior Kinata woduru ba bi nso a wo se friend T1 ne din eno no abrante yi okofo abrante yi pragea maami ene na ekoyi nu aba ne na ekọ omuduru kwan mfifire hu se obi ma ha yenuna ha yedin no ena wajire maami se owrobe maami no uguso owrobe maami na ena pragea foforo ebe pie ne so na no ena krachi ye se odwane na oye se odwane no ene je se momo se odwane no oja pragea ne pragea no ewo ho se na ne mobile phone so edamu a eno so woja no ho na no ena enu aba no de na no disem ene na were ho nyina akoda posifo ne bode bi so ma pragea mpanimfo no eno na nam so bi beka yensa na bi beka yensa no ene ese beto ho anamon na abrantie ya woda so yi ne ho nsensem edoso ewukurum ha na dwumadi a wodi ankasa ne say boy ayi obi a waye kromfo tachiamwa me kanto so dua ewo ha asemi anopa medikai ne me ya me producer Richmond yakwa post station nyina akwa say de yesi hwehwe mu kakra ye no ye de ko bo mu na sɛ de benya branti akyenum na bere ko duru ye no ye de kan ko division mu ho ansa ye ko duru ho no no ho no mo kire sɛ abranti to so aye wanted ha obi so phone ho nsensem wo ho division ho no na nye pragea no nemum charge office wo ne ko na ye pragea ho nsensem yanto aso boy aye obi a wo ye kromfo ankasa na uhyia na wo se ye frɛ no Junior Kinata ni kura ofiso eye Tikobi ana Tikobo Tikobo oyensemani Western Region abrante ofiri Tikobo ho na abrante ofiri number 1 ho na ofiri na boy ho na ofiri no na oyobi a oka saa fantika saa bi enti ona ode osisi Kofi Kinata nwom ode mana obeto asitiri sisi ya na ha oduru ba bi aka kyo se oyobi a otwasini oduru ba aka kyo se oyobi a otonom denti a okasa ne se krachi ayobi a sa skate short videos abayi woni yenuanu se twafo bebre ayebi make say woni atemuda ayebi atemuda sa mfantefo no janga town fo no woni atemuda ayebi a eho no nyina no ohia wa obeyi ne nyina no e de akere eho ho se de be ya obagina diri make say woni obi ti se eye Amankwah aye
Yes, Amankwah, enuanum do shating ko no. Yes, Amankwah. Ehwa videos a woni Amankwah eyeye no. Ebi na de die da ho no mo. Oba Facebook a wonsa be kan fortune say de wonsa nkan but ewi a wonsa ebeka. Amankwah wosa wo hwa wono ena gina boy na ankasa wo ba breku wono na wo video ni mu a wo cheche ejina ho no mo. Yes, woni Amankwah ayo. Na obi odna ya adwuma be wi ba beka do da yin pakoro ansa na obeduru sa brekum hanom no. Na wo ha so ne fa on Amankwah video ba kuru santo to so ema me we also ni obi ti say Dr. Ray oye beat Dr. Ray oye beat wone no on Amankwah video ba kuru santo we so wone Dr. Ray we ye enyom no wone no enso so videos ena ho no ena tutula part 2 we also no aye videos bebre ba enya aseko mi tutula part 2 yes tutula part 2 na alaji wo de yentie tutula part nkwa de yentie nsam a enyom na mo de ba ne ho empopoye no yentie bi ewo ho Junior Kenata Ekazo 8.1 So baby make me vibe, oh yeah baby make me vibe. Yes, I say make me vibe. Yanko echi na yanhwe wone Amankwah so sinia no mu twaye no yanhwe emu de course so ewo ho no Amankwah bra no wo hye yes yanhwe saa eno ne nto aso mfiri ho no sisi alaje yanko yes yanko no be a mimi what yes me dey to obi okweses what awa they need topic ba awa obi o jeje ss e dey na onya no basa o anu masa awa o jeje dey tiki okweses o ss abetimi afọ obi o ss you can no e dey na onya no e dey get me sure Ghana me too no wa fam akofo obi aso ye dey na onya me da say we aye de videos ni bia wone aye Amankwah so ekoye no na bra krachi hu sensem ba ye no ena yeye se betun ho anamon na wei ansa no baba brekum ha na odi ka kwasante achem agogo mpacho tie ne ye chanse penin pa bidin ababam krachi hosoro kochi pragia ono ko ba bi odi pragia na bo no kro no na de ko ba ye nyina ne se ofamamu abi se wodomo ko eye abrantie sport eye amachi dede ena kwakra ba bi kama e wo ho odi amamabunu no a e ho no nkwadwomo ne rich e de beto so e de ama ye ho eni wei amachi de abrantie sport a waye no e wo asante achem agogo no e honi na ofa amrante mienu ya ne wo nyina bedin komo e wo ha se wode wo mo ko e honom na bra odo nkoduru ya no e na amrante ewuro mo so nkwa kodwale e wo suo ni mu e na omtutu omofo ane kura no ba kokuta SS Max iPhone ibi e na ba konso kutu ekuta iPhone 13 Pro Max nti oye no wase dabi ya beduru ade mefa mfo yin ema owura ya ohwe amachi de hoyi ya amachi de akoda no wonfa ma no na wonfa phone nsi charge ema no na omudwale wi ababaje mrante ton so no mu ano e na abrante yo free tekoboyi number 1 eye Junior Kenata e fa omachi kode e ko yese dabi phone na udisi charge no mesraw ye konti tu me phone na giwei fasi charge ni wodo no phone basa no e de ma wo mu e na woje abrante na ofa abrante ne phone eye SS Max no na se SR no ofa no ene ofa iPhone 13 Pro Max no ofa ye na no woje phone a ene pabam ene ejeso obeton sa phone no 15 million ene obeton wo honom na eno twam wone Amankwah ye no munyina betin komo Amankwah sini twani rich ede beto so ede amaye ekwa se Amankwah so betwa ne series bi ana obetwa skit bi eto obekono no akotwa Amankwah se wone ne twa sini na ena branche oda sore ya na branche ede atiasi krom na afei oka kire nkofo se ono ene manage Amankwah it is kabia anasa advert bi contract bi Amankwah be sign no afet tira kwakwaje okono Amankwah camera wakota wode ya adwuma no abranche wia ede koi wode na mwa no kopie nkran eye weja abranche bi ya wono so se fa nkatachi won to twa skit ya bi okọ no ho na ho no de fofia ntrata aposifo nya na chene mo de mu afe baako okọ wia moto
afans wo wi abrante na nkasa no wo so de ni sim yeni ase ni twani salonko wo de bisa so ekodi no e wo hanom we abrante no sensem eno no ye be bro obde ma bon gin bia no ye be frɛ no na ono abekirem se de ye abrante no yes ano na alaji aha na mo komo no de ko ba nyina ne se aha so pragia no ni wura no aposifo ensa aka no according to me ko charge office kakra menya firi ho eno no de tie nyina ne se oba krom ha na sa moto pragia ya esi wi spare eno bidima no do chi pragia ya nkasa no post station asata no pa yekudu post station no pragia no enisi wo no sei enisi wo charge office wo na abrante no ya uchi pragia na nkasa obi a wo kira de eto ko school na awia no no de pragia no ama kinatai so onye nkutwi se be ya wo mra no wanya kakra yes na oje ye no ono de ochira no so obi kuta iPhone abrante bi se okuta iPhone 11 Pro Max or ton ena eye kinatai T1 ekọ ne chese phone obeto na mom sika ankasa de ebi mkura no na omame ankasa wo shalom down honom market obi afa kọ ageman mo honom omame ton no ma ewo ho etu omi anko na nko je 11 Pro Max ka hu sika no efa ma phone no wura na phone wura na tena praga ni mu to omuduru shalom down ho no si ye na kwa chance de bi me mame ewo tokura mu ntimeje ade aba eti tweme no so oh o mame o de mi so se mi ntimi no nkode ya ene fa praga ya no esafoa no fa mame ne kobra abrante ne ko no na ya wia se ya so dwumade ya ase ene wo je safoa no wotena ono no tena praga mu na eye junior kinatai ekọ ese wo koma ame na kwaje phone sika no ade aba okọ ye no no me nsampa mu abo abrante yi amma eno ekọ ba approach fo aso tere se krachi dwuma wodi akodi nti abrante yi de na no mabone a waye ne kurom hanom no alaji edoso pa e wo ha menim Adofo na abrante hu nkomo ne akwakotie abaye se efre na junior ye kenata e wo hono na Amankwa wo line so ye ni twetwe nkomo Amankwa mo kwa baba de pa TV so majozo bibia wo ko de boko na munzwe nyame adom boko na eye junior kenata wo ko hu no wan afe be mu na hu no edi ka mechia ahefo ni watiefo junior kenata ndie who nangaza ems around 2020 Mr. Waya mo ma oneso kakra mai wai 2021 mo okay ama me hu na wo sha no wai koko twa sin bi o Liberia camp obaka so oko budumbura my friend be Liberia camp ho na Liberia for it nti ko twa sin bi o ho nti o wa ye twa na oba ho no be kire mu se ne maame ne papa ewu aja no nti se ye oni obi a nti no ye mwa no nti me kra unza obe kanse me o se me dadwe na ho nti me kra na me mfi nti be 4 months later ana ne ho adwene be si me trim na me friend is okay omra na yen try ne hwese be fa ana oba ye ne twa skits be for before short videos nti eno ne kwam fa social okay na Amankwa ya to aso no emra 4 months time no ben won wan bisa no baby oda anase bibi se fia wo free mu ene ade wan bisa no baby ote wan bisa no ansa na wo je no se woni ne ye adwuma so we be kana asema envanza wa be kase ohiamwa video na me de ucha nyese bia me de utu kwa na makase mkobusu wabusu afo na oyira ye hu baby awo video nti ubetwa ko back enti anza na abedi nkanzo hu obisu ban saje se oben eno nti na me din kan de ni twa video no nti from that video no nka ye beteki step ni ye hu baby otene sa na ye man nyina but after that video na sa incidents we so see enti videos ahe na woni ni twa ye videos were for na woni ni twa ye okay na woni ne namono amucha 4 videos no wan hu bibia woni hu the nipa de nipa bia usiana bia subai doso the person man hu no ba mu hu ana ye first day so I 20 minutes me hu no subai within that first day na ye twa
I hadn't so comporting a whole so cassette. Ne watching another one because what you must Nani mo ya mobo. aha so what say ya Obabuano sa nipa no oba sa bi o se ye no a kra tim so furu oku ti obabuano ai Okay, so everybody now who say abrantie we ni suban bi a wo ne ho enye everybody. oh ye did not try video na we or call back enti me kra de na me ntehwe sa o call back na onya sa video no no de ne nam no obunkofo but once I start baby take it time and sana enkofo hu say oh yes enti be 4-5 months time ana me tell him to say me o ha no enkofo bi frefre me bi eni ade no omo ka chen say akwa bi number bi say me din timi angaza na me nje de hu ni pa no ti omo ya no mo chire mu na me hu say ye junior kenata am de ni twa video be 5 months ago kra no ana o yes ade no Now 2022 and na hu intel be posting near maybe wo Facebook page say abrantie we nkofo hu na omonche no na okra hu na obeche no anza me de ni twa 2021 na o sha say a usual video no the same medin afi na complaints ne dosu enti ye very big disclaimer sa semusia ubetimi ya UTF ras yes abrantie we menene ne hwe enti BBC amuntimi mfa so bo me eno ne disclaimer am de 2 page no think of what frame wajin of moto iPhones ne ade na me de sa disclaimer nko to me page said ye be ya obi hu a na say bia obopini obi no kan sa asem na nipa no be hu se me kra ma posting da so onye nipa apa na nipa no mfi no what ya say okay everyone now free won chen ekoye no wanti say abrantie ne nam ha anase bibisa kosi enedie ya ababontin ya na oh David na kinata de okay ma min tre mu ye ntrel yet say oh yes ade no ana me de sa post ni to Facebook no ana guy baako oya me fan ye friend o katachi me wo hana o send him message say o ma hu kenata nse wonnam yem say akra ho ba binti o munya ne den nam say o eni ye munche no after some post disclaimer no enti o mu chi no na me friend guy baako no agi obi camera koton enti me friend say onko honum nti omuko ye no na omuko hu no na omde no ko so tuom police station ani ye ko di na asem no ko dance awem 1 year ti o ko dance awem no 1 year no ne yente ne nkan be bi ko ye de na kotum ti enra ide oba back no hu se ene mu krenya bibia no ani ko se ni obeto aso what ya say yeah ha nti yeah case na ma ko dance awem 1 year no and so one case on some men no dey was say me din but onye me hwe oh okay one camera one phone oh there enya no kre me hu say page bi a post this off am camera me over that am camera on fa camera but the oya no oya was one management no akwaji sika frinkofo ho so de mbe ko show so entia yes ana assemni see no na me frɛ obi a waje na ade because me wonje me di no o se ne keke enti me frɛ nipa no se camera no won konko hwe bia na o guy no ko ye na guy na ton no mu tie ne kotum oh okay enti ano ye guy ne de na ma no koda mu won sawam yes na ye camera na wo tie say we free sawam ansa abatown me wa ha about 2 months ago na number be friend me peke ya was no is here for prison aba na is here was achira na me so was achira de ya de nyame ya na was achira ebia wanhwe oh there be say o kaso was achira onyuma na be chire ntidi o ye na na achira ni nemu ai enti uti brekum dia ne da ben brekum dia me wa hana me pie friend me say nkofu bi afre ni free brekum on say me pie no na number da me page ne so yeah say nkofu bi afre ni free brekum say kenata esa de we no afre free kan o tre na siem say wa bawura brekum tap send ade o ya ne say e ho no wa koju obi okada
Ana utina wafo bi okada no sade akowia nipa maame bia obetnem. Enti on person nim kasa na me nso menya available na me yeso mo ni nkomo. To me me peye ne kasa. Enti eno na ma mete se wasa start ade ni bio. Okay, na me bisa na ya tete bibi wo from am say chese wo fa chire ade videos na say ono na ye wo manager afen so oje contract says kakra na wo mu na ono waje ska no wadi eno so no kra bi wo Me wa hana nkofu bi free Cape Coast. Na se hotel bisa omu bebi anu se bibisa. Ana omu se me manager, omu ne me manager na kasa. Me ko hwe ya se junior kenata koho. Akwaji omu sikazo de me ba show na se oba kra be family aba show no eno anu no mantene nkabiu. Ke no so cheche ya enti oba no nya yi video ne kirewa. Obeka chos on ne management the obeka na meti on ne menete wan kase menya de amenye onya kamintimi nya no obeda da no one o my video no mo nso ani age so obefama banti muda iPhone so 6 anu asesa ni nyina no abawure mbebe fufro Enti wote abrantia sports nso de no eye achim ho de na ono so okowia ne na fofo no semnisa abawure achim nyina on de yese won nam o sa na yetete won nam oba wase ya no waye ne ho se ni papa te se journalist ade bi abrantia ye okoku mami wo eye kumasi oba on chen ya na kire se waye ne ho se akwada papa bi no na se waje no onfiri unchen kon na se wawia opoto nti wante achim de no on the cases ne doso that case nti me se don't ni nyina but oba de obeka chiro ne se ode me beba ne yetwa video anase aye bibi enti mu baje no se on se nkofo we brepe masem enti wo mu baje ne te se de o ma hu Amankwa manager na nipa no so o ye manager no ye nipa no beda management on se ye woni na bi wo ha on se ye bu nipo but nipa wa ma ho kwa bebra ye ntumi mu guy ni be won wo ka so na ye me manager e wo so hu se on se de me tie me manager so bete sen Anti efa baby no obe blame organizers na omo the contract brownie ade no. Any pani bas one manage me ahwe ni pana o ka so manage me na e wo so nso adwene bu for kakra se guy we pa de ontimi manage Amankwa because manager be was our chair artist what is here sa manager sana te o sia manager na hu artist abon sa we di on manage no ba gani banham ki boni ko mo no wa ba che sakatani no so on manage mo so ajiede tino fa kakra be no meble mi wo mo so kakra ati ase all right na sisi ano what say ache no anase store wadwane Mentesi no the routine and got to the press. I see matters where I wanted. This is your how more. Mentesi no. I am some more. Send an abranti and a far phone off for a while, then I'll be catching no. Ebi onim se ne yakoso nyina wonte ye. Nti then I'll be catching no. Tidi onim se mate ba time bia o prison nyina no frame you. No from. No so pe wasem. Friend, I'm in catching we are said there or brown or so nabotre. I'm more catching so as a tune for the no who could join for me. Bible studies will be crowd prison while the seal in Bible across was into the oil and the power there or from me be a I was a medada now yet. All right. Yeah, that's Amankwah, that's a final one. Okay. All right. Abusia for Amankwa Trump ne ne twetwe nkomo ewo Adepa TV eso. Wo hwe abrantie ya wo ne Amankwa video etwagu ewo screen so na. Ya friend Junior Kenata
ene emrane ankofo ebono no ofri eye western north anase eye western region ana kyerese ofri ewo ho utie na no kasa na so ye mfantini na mom no ye wo no wo enzima adofo abrantie ba wo nchen a na ne waba betena wo nchen kakra no waye no ho sa akwada pa ofri wo nchen no ene na se wawia opoto na wode wo niema ekọ wedi maame bio ena kyerese wo kada ye abrantie akopie mu wo blekumi ode ye adwuma yi ena kyerese maame bi ekofo eye okadai kyerese wo hwe kwanchen ya nipa da sani bia ema no ena kyerese wo ye na adwen so obetwen se scissors so se sekan ewo maame no so se na ebe ya obetimi age ne ho niema no try se wo ye na ne okada foforo ebe pie so abrantie no agi bum odwane ode ne ho akanwura police for ehwehwe ne dedenden ewo ho obusiafa kwaba yeah bibia bobode mesa sama ababeto honie Amankwah so ababe yi ne ho ano me am go through eye videos on Amankwah ya na say since 2021 na wo nim eye Amankwah ba so one na nante anche na odan ne suban edi eda na beka dia fa sa nsem we ho one will share right about now which you have a call there are just send us again na share ya ba business na ya baba discussing some munu and to say some munu low it is a first class pa me I don't know but I know say nipa ni na so so ntimi nyeseme ba o hwe me a eye do baby a munsusu ma ekwan da mo ho munsusu nye lose like obi about me ma me ewu je na wa che no ne maame ewu ne papa ewu so trust me se woni ba bi ti wa ye mobo sa na obeya no sa na obeya no na mo aba na de bebo anya upo bi a che anya kwa so wese obo maame ewu bebire egu ho like I don't know why people tend to be so loose na me kan ba bi sa Amankwah no ne nsem na ka so yi am enne ye di di ambassadorial deals so am ho kokoye deals na Amankwah na hin no ahe no was so me chama adwe ahe no and a guy no ekoko mprofo ho na ye na deals no akoye na se on manage wa no mo san ya Amankwah o ti fe ya show aba na okọ na iti na bibi sasa wa mo no mutimi san ya Amankwah ma sa akwala mi timi ko mo ho sa ma ya Amankwah ye me manager no mo so agi atun so se mi dini we din se ya papa be you na se ni pa no oba wo no na se wo di ni wura wo nyema mu wo di ni wura wo business mu na se wan kasa no kwa wo ni pa na wo si obi fe kire de akokoko wo nkrofo ho in the name of say you di ko claim bibi no na wan kasa wo there's a question mark with you wo ni mo left and right imagine say bia biti we mi da minim say wo ya makwada na makwada me du ko baby a die nya be makwada wo be fe kire be ka say wo ko baby a me ko na wo di mi din akwa din because me na o ya adwen say bia show aba ye hia Amankwah wo be fa ne manager so na ne na twetwe nkomo so mo fa number no wo Instagram because we say wo ko ni page a eye ne manager number na da ho eye den no munya abrantie we na mo ni di nkomo ko ho say o kwa kwaji sika ya bon yo you are dealing with intellectual people like we are near lanes out and of fetch no say e bia wan to wan answer for binum ambassadors for deals bi no kokoko na imagine say nti ko share no 2020 to 2021 and ani ni deal and e kwan down ho ano otimi fe kire na wa call nkrofo ho na mi do baby no ya makwada o ya makwada ani e ma do o ni kwan so be o ya makwada as a man husband ko baby you madam for say me teach you me brofo kwa me say shut up what teach you me can you sleep for me na say right me say for sure me kunani me say I can to na teach you dey so nkata usuban me do be to level na bi nkata so kakra won pretend say to level ana one okunu kwa na mo ni esape ye nsam ya asi ya be me ka say bi okonya crash bi wo bi asa me ni kunya du baby me hu ni pa bi wo ho asi na me introduction say me so me dey teach you brofo me say shut up now what do you mean by me in just shame ni mu
asi na ho na ya wa di ma nipa no ya say shoso na ya wo de me na do be to level cause die ntina me na na ya makwada na me do be bia na be ma wo that me die me kro me ma wo hu se wo ni nipa na me ye nipa but wo cross it wo ko why be so ne ko da wo pa me ho me na do to me kat so ntina man gwa na won ka say business na wo ya wa ko she ma for court training omo tete omo share ya can say what was the name no they don't know trust our series so and now do do miracle no aka training kakra how can you say mama obi abem me say me you are not family chino di me din ko jijiska how like how would you well say what fe chire but miss when them say happen everything see in the beginning me say obi antimi nyasa me na sanka ni pe na so ma kwan da o ho a anka me kai be fine ena me say wo tutu ana mo yi a minimum bia or the boss dinjiji ska yes but me so me bisa say omo okọ wa na the boss ni din ko jiji ska what kind of people are you mingling with say ebia no aba yes me ni adepa na adepa TV na ebia yenim say adepa your host wo adepa and the fact say adepa dan di sunti no yes adepa TV ye ne dia into no afre tap say this is adepa ama adepa me pesika say ni ambassador deals in time aso simply because I found assume ma want to be pay it's na uko claim sika na tap send the so to me on ya so investigation I say I be partner with this today I need your number quick I send it no I send it who tap send on na ni na question mark you don't do that that's what I'm saying you are dealing with intellectual people IQ no e bushia fon kurasefo bi ntina atete aba fom ne ye kase baba ya kwanya na die befa yesiase normal brabo lifestyle papa level inchidie nkete na ya ne pe ne ya twe edi fefe de nkete asa kota ade be mu atwe edi me error nkete bi na esi eno ye normal but me private life me bo me bra na me de wa ben me na wa ben me bia wo so cross wo kwahin me stop you and I will cross so me do to level it is a bit me fair check out castle ko say this on you did juicer me the friends I have no as a madam for you can select answer a woman for the say na ko say no watch your phone no offer me ababa wa bia ba na brante bia ba wa you don't do that abrante mo a chumudi no muchimu ya wadadodo mo na mu ho na mo sere na because in the name of leadership makwada ni na odidi omochi na ye sumo mo necessarily God bia ye ne dia say abrante we ye man kwan yanko be ya kwachi ni ye sumo makwada ni si asuma no bibia mu me dia mi be yie no mi be yie na wo mi mu ansa kura na mesoma se koto aduane bura me na maskane wo it is a me yem kasa maskane wo esi it is a me scam mo be say wo na to aduane ma me ni wa to ade ma me a e ma wa adwen nya on say o fa won adi me maskane one kasa proper one from head to toe hey she will cry in the do maybe be to me na me na mama ho kwan na to me wo ho no ma wo bo bra be discipline yeah sure fa woni de nipa be kan e wo me se wo leader wonya nkoa wonya somfo se o mo be som wo but as a leader no wani no ekosan wani no eye kurade ana ye ego de that's what leadership no and so kan ho it is obia to be be on keke na wontimi discerning who say no akola we awfully weird no we me hu ni ye no we me hu ni ye me I'm quick cutting people off the little move red flag king yes me mo gam sebeti nya ba mu ni ba ko prove yourself mama me hu say bia mre ade na wo ye na bia wonu ananti say bia ansa na message wo ba me life anyway oko bible
classes. What with them is what with them. Or buy no, I can come Bible. Found. We are crom for your say baby before to the baby manner. To the way we are collage or one. And I am not correct. Won't to me, can't me say, we just will be a minimum. Me man at your side, and I'm the sanitary partition won't be a poison. See, or catch no be a masuti, and me call so straight. I'm say, hey, now they won't pour yes, sir. Near my desalite partition, if you outside the by desalite partition. I don't yet be sending I didn't feel butcher ma with that. I didn't see that. What's no, one kind of bonnet fits one of me cousin and pay me soon be. Say a dear never bring me panama be you. And then I'm coming at Salapia. Everything also make me hey. Nenechia, me man who say, Adiana Abba, any. Me found man, not any channel the note for me. And sitting coming soon. Data, every day with some no, who see a poison because sanitary put home. And I'm so you could see in the Winnipeg brochure, oh, who how near my feet if you about a city. It's wrong. And to be strong, I can't go and ask someone your son. Eh, who ba kwasiada who ba crop for that, and I who ba bonnet that also do in battle. Enti boy na kwada bonesem ye me nka ho hoye ye nti no ye person won kokum nipa na ye krono de me nka ni bebre cause anya wo sokra wo bia nkwamu na ma me wia nkwamu na so wia wo ntwi scissors ina me says e krono wa ro de ado bia ko bi me wia nkwamu ono ne de problem me no jana me say wia me ho me no aduane me say wia me ho Mako di job crab ya minu aduana ma mi kuko na me say yi nam ni more. Enti krono de obi go bi pen. We are what them was say in professional way one or the other. Obi a professional. Obi a the stylish krono a. Obo what I say? If you have when the more krono data. If you also so krono no, I don't know. China did you actually come with? It's a boy no crono send your men back. She said at the pan for all you know, if I didn't have wedding normal. Ebi swa normal. It's me back out baby, but what bay on mono. Dear Miss Romani say, we ye leader, Susuma quine and down. That leadership and no getting a couple so a leader one the pan. So we ye leader now for Siana, your leader. Would include to four. Maybe do it. That is it. It's all your leader, sign money in account. As a soul reading, in as much as who reads any pan in your papa. Your Sabia, Jumemo has said. Sabia men and manage has said. Meaning Sabia to your young metepa, while you had it in our hard journey. Into hard, they don't just as a semi into your deep. But rather, as I did in all so jar. Now me the Joshua question. What's one on your detina? Say it in the film. One year Joshua, ya no back canon. Oh, that's that's leadership. No, there's a way. It is a way leader. I'm calling. I'm some crown for woman. Yeah, what is a crown? No, body ye. Which Nana boys was more groupy. Now what the sick can walk up the push. Now what the tina with the talent. Now with the bandage, no, my holiday. Move torture. Miss I am part of a miss here. Oh, must have our comments. For to comment section, ever my tap send. As Europe, Canada, US, UAE, Austria. We send this guy their bagana dia na ye tap send. Oh, UK as them then they say we use it tap send up now. And one is over create a wallet. Also, we be save up to 50,000 Ghana cedis. What forward at their bagana yento she and ye best answer your bonus at the account. Download the new use promo code at the party financial bonus ewo honomo. Sorry. Yeti ensem na yeti ensem ni wie enso ye ne Amankwah atwetwen enkomo. Abrantie we kro no wa ya chem se wontena one region. Ayade otena ha kakra no wakotena because all free eye kaso central region and at so ba greater Accra region na okopie mu wa chem na sisia no wa free honomo na wasanso akopie mu ewo brekum. Ada na baka e dia fa me da say we fe the case is na Nigeria ahwefo ahwem enya kokaka ya dia ade ya say oba
obenyam na obebre pa wo na obewa kola office akola amehwewa na otiti sanse bi se ya aya na ya pa na aya sane ma wenye na esi a dodo na mede sombo ni bi bebo awofo sene yetete ye ma no da bia meka sesa wo ba bedi yi a awofo no ye ka ho bi sa wo pese wo mani yi a entete na ahyase no akola ne beye bibi ewo fi a oni akola ne wo kwa wo behu kola bi nso wa ne mame ne papa ni ho osana ne o mu free adepa ne mame ne papa yenyina me mame o papa o ba nyom na mtete me konfronta na matena enyo bia nso ncha na wotena obetiti uyo na wo tete wo ye adepa obi won so osa ono nim ne o na meka se efia hyase entete ye no buwu na wo pese wo mokro na so bebo sisi a wote we wo kasa wo mokro wo pese wo onye komfort to be mi bisa wo pese wo nya ahyawo kekere pa wo pese wo nya wo be but ewo dia wo di esi wutrim ana ba bia wo kọ ehifa na wo kọ no it is a wo sa aya me blemu ye ya wo for na say the American ebi wo a akola ne be ebe show bibi ewo fi a wo so asa me be wo tia etese metena no me ka na me de me ba ye mfato no na say me hu attitude 1 2 bi and me share the way akola ne kwadam so no ase oya say iti die na me ye etese mitimi kire na level bi no hu say nia me ye no ase enye ti den na ese me ye etese wo for the tro bo ha wo do no pa o ma me dia kekedro isa me se nye easy that day dem wo efe keke you doom light me dia kekedro shine to me sand bi shine ne be ma no chekere ye afo no je oso me so ye fi no ene o person so fine ono onye sei afo to ono obi anka no ono afa su na pie o de gbe sui afo su ya amopa mi akola ni ne sa de ni bida amopa no o sorry ya mommy I'm sorry I won't do it again see and I said in swan abegu na yi no na so okay e wi ase no boni bia wo be ye wo be nya so do ye and me decide na hye ni tim tie fi ho onye sade ni biem okọ school na kan so baka mommy no so sane mommy sika eni wo esese ye wo mu sa udo akola na opesa akola ni di ya obufo ye ka ho bi fa ne so ye na me hwe ne han because na me don to the state say obako sa pain ni no kwawe na mintimi ba fa mi amehwe na mintimi na so no ese mi dimitri and enya na waye yi amama no ba ye na me ka sa me don bebre nti mi ja na obesai iti ye wo for say the American efe bi no se ye pese ye mentu for ye wo for ye ka ho bi iti tie be na ye de ma ye ba no woni pa so wo ba na de o ye na nye na etwi ye ni afi so because me don to the sense me pese money bi abe ha no no so ko so fi so ye because this cat wo no afa una afa o se da bi nyamia no watwa twa no wa no forget it na we da iti ade bi e be ba na efri ahyase e eno no na o ko na ye koroko iti abofra no minim se ampasa ne maame awuo se ampasa ne papa awuo adepa wo maame awuo no nkyeresa bokro no wo papa awuo no nkyeresa wo yokonfo ye wo ofa ne nkrofo be brom ye ofa mu ni obia no nkyeresa omonya omomokro no nemo omodi ade bi esi o mani se sei na me pese mindu oh me de minyi ya me pese minye te se gift me de minyi ya me pese minye sei me de minyi ya me pese minye esumesi sei na gift no owi ade e no kodu ba bia wodu wanye sa iti ahono ye blame a wo fo ne kakra na fesu ye ye kan say ye boy no ono ankasa no so e de na o ya ama na ho me believe say wi ase mo me ye ninka so ade bi e wa hyase bi e wa biye untimi mbokro no sa forever ene na ye wo dia o kire enye wo dia iti wesu kono ma wo so why wo sa wo do ye smart krono ne dia wo bo obi anche wo ye de emra ye ninka so obi be che it is all show me no better sanadua eye because obi anya second chance wa brabo into all sanadua no nya say the baby obedu bia na say wane ego baby obedu bia na say no ego baby obedu bia na say no ego because we say bible can say abrabo no etwa ne ho aha wa say obekwa no aba besi first one into ye jan dem akola no hwe me boy no onjai because krono one day yechiwa
she say obi chi for cra instant na uti anya like it mi kum etwa petrol ni ade kai na to na wo inti yesra no e ma ne hu ni ho so no do smart to the extent say oh me da me head me smart what the two abefa o kwankwan na bi onja ana Amankwa yin so issue no adefa ye won krofo bi o ha omo ben wa omo wo fi say bia when you be said you see be kan answer into we get den e be fa wa e be fa wo suma no okọ wo ye say no o ye o na ho brasie bi e no nim ne woni tirimo itu ba na wa ba no ba so obewia itu die na se so oye ese so timi bre ne ho ase said you obey do no benya what I say because one man no ase no obey aro na ase utasa won twetwe nko wo ne emem wo it is said ya na ho brasie ene ne me bi oye no so oh and yen Ghana na no obi te say oh me ma me papa ewu na ye no wo ye den be fa wo ye den say one city kura na wo ma de fa wo dan ya mo nya ko enya de obeka say obeko nya ko etimo de it me I wanna Amankwa me blame ni bebre because me nim kwan a one ne ko ye any said they are not here because of share ya or share no say oh after all them am ne papa because one funny that time or chair be 4 months and sakwa na offer no ne ho adwe be ye den e be see ni trim and oba ye no so ye no da suban dey dia ko be den ko be oh ono so waba ono ni adwe ye e wode e se ni trim o de buy it yesre e wi asi mu no so wo be so obi mu awa woni ye e na be kire iti yesra no abranti wa no unja sa de na maybe so na nka wo talent ha na ye acting ni ene nyom tuwe because send the all kase wo hwe enyum o mo ko kakra ya hwe se dia oto nyum na wo kase ko fiki na ka na ento nyum o start nyum mi kwa me bisa na mi bisa o metrim za e ko fiki na ka na until later na me hu obi lady be voice na me say no iti yesra e wi ase mo bi nim de obi show obi da ache iti onye sa de na o ye e bia no ko di etire o de we suma na wo ko we nso de ka we ya o ye sa wetimi akunipo no e do sa yeah and nipa nipa o ye fact nipa watwe scissors munyina moti wo kadam wafa obi a ono okọ passenger moko wo hwe ha obi ama no watwe scissors anasese kan munya sure se mami ene ne pepere ho a enko obewo ne ode se kan na anase scissors ne bewo no mami so bi nim se wo ye weak na wo ye strong wo dia de ko woni so otofo ma se wo betimi akunipa eno dia menya ni ti ameka se o ndru ho ye because obi o twi scissors ni se kan de betimi akunipa oni ni da dem so obi adwembo ni woni 3 months hey no me kind of way say wo tie kasa na man o so oni ni da dem o sorry ye no ohun no eye no kind na say definitely Amankwa phone be wo ho na cameras ni ne mo de ye Amankwa na dia ye lucky oh but e wo mu say wa ye lucky at least that day one but na mama ne nchen ayi be 3 weeks o sa he so person oku mama na nka sa da na okọ ho nze ngo be ku o boy na ofele so o ye smart but o ti be asesa me hu ni say aya ho kire e fa bi no aya ho kire nti ofa phone na no abeton 1005 yes me to me no be same I said am true iPhone 13 Pro Max me say do a level o betimi eku me hu 13 Pro Max no abeton 1005 no na na Samsung phone bra ya but as say ohu say sankofo we nu nyina betimi aiden ko betimi aboa no nkofo de ni omo bembe wetimi aban Amankwa atemuda and ye won nkofo bi yeah ba na acting mo ni ade nko obe video mo chi kakra video mo chi kakra omo ko nsu ko bi enje kura enye na dia salinko kura na odidi na chinga salinko nzu kakra na nka wa ba ti onya bi uni sa ofele so oyes na se sisi enka echi sisi enso na ode ne ho aka nwura na ye hwehwe no ya san so hwehwe na betimi aba say second time or san so kwa kodem say nkokodem ba me aya so bi kodem ba me huni so nya kwasesa but enye obi anso na kodem ba ye obi oho awasesa ye obi oho so osesa but we no say de wakodem 1 year pass to osan ba ya osan hye kena ne de ohia say obi be chenatena ho counseling yes atwatwa ne niema and ubekom no adepa obi mfiti prakope empo ne be de kwa
e bia na bibi mu mi ndi ndi say abrantewa ne ho ofe pa so obetina so no de e bia na bibi wom e bi so no oniska but ono fele say in a way may smart de wiewia nkofo ade na me de aton na me de didi because obekọ mabusi apa no obekọ ni obia but ni obia no ntwe say fasa akwati kwan ne so na pause da bi it me here say bia o hwe yan ida so obeta ne no to police ofa ono afa na ho police say eye me amaba na efi won no ye be ni obi na obe cancel na twene free ta ne cross you just say be fra wo I'm my cancel me worry just say I'm from. I say Obia, who ni say to you no, who ni say Obia we free prison ababia no wasesa and I say wasachira wasacha fi ne boni a wodi ye ho. Me see me for car bi last year na nipa ni begina mu ye say osresreska. Ni nsa say yetwa. Okoda prison e na oba ye say adwumaden ni ade ni nyina na ni nsa twa second twa ni nsa. Atia fru hokra and wakasa no achinkofo ama na we yi 20 cedis na we yi 10 cedis na we yi say na we yi say nti obetimi aka say boni kro na odi ye na okoda mu no sa boni no on san repeat bi adepa ye wo bi wo a otimi sesa me ni mo bi a wakodam wako prison for em say o sese either 3 years and 2 years and waba o we man temo wasesa oh wasesa omo kwa sorry a oye say sorry the and you will be over obetimi pretend say wasesa na osesa but nkofo try no kwan bi so ama mu say enei wenye obi a I don't know so mo so na hwe na omo ne say omo yesa o ko so na hwe so obenya mo otoma ne de ono a ne crowd de ba wiase na anje no oh iti yesra boy no onyai oya young boy or bright future when ne bia obekom kra na ye president no oyesa iti yesra no onjai osa ondu ba bia obetimi asesa ondu ba menya shota 25 obenya osa iti ba bia wadu no ma na nya no so ye smart akwa ba obepem what I say oba just oba bia obo anu abesi we na fe unu ba bia wo sa akọ bia iti yesra no me dey to me no me hu ni say we deserve another second chance for Abraham to jai. And they say that the one can run fan of home. Over so now the comments there to comment section there my no akọ TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, baby I the part TV. Aha na brebe makwa ne dem komo twetwe ni nyina e de SC. My name is Kavagyo na fe so short na dem komo twetwe we e de April. Oba so abomoden na YouTube no subscribe if am a subscribe button na was send be videos be about bontin bia. When the first person obenya bi a share or media I Miss Adepa producers or boy Joshua and I feel so a YouTube. A demo is here as answer a share you. Mr. Amankwah, me offer was a niska bania de wie project no. Aso de bia me offer sika ma ne wo problem. Enemremu. Na monte tap sending kan. No so ne de. Tap send here easy, fast and secured way. Ubetimi send this free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a obaye ne say kire ne say won ko app store na play store on download the tap send app no or download dia ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and as $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minya nwie esan say tap send at the good news aba tap send the gina customers wanti or the tap send wallet aba no obey ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase uba o my Ghana mu what in here you sika e wo wallet no tie and you said to say you use momo Ghana hayru sa pepe se see tap send that trena shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no Mr. Man